Pre Christmas long ilubuya long ta katalon pon. Matijong ni Paikre Troxier ni Nizangkari Bianglong Lakake Thong Chintong constituency ka parlo long ilubuya long ta pre Christmas katalon pon padu bangsolong ningkang sam arechu pathepi en ponsi Reverend John Timonga hin pen arna malamati Jesus Christ amahang ke thek alam than pon sonse aluhia man pen PKB ame phu sarmen bela pen dun me phu jalap son rong pila pen kapre ke thek dinga tum pen chenglok rong ara do ana tum chetong dun se alira lon pen pre Christmas talon pon Chintong pen long ki bela pen khorsing teronang ke balya birta Malang News. Pini Srinirang Korothong December Pini Tareke Toksi Kristo Amahangki Tagi Tareng Korofo Prang Pini Kang Hongmek Akachuru Akachingrum Amai Dak Talokung Dak Long Lubu Hawalong Pandak Chingrum Pet Yang Tawuli Kumriki Lepen Long Lubu Lapar Hopha Kejatum Mission Secretary Pendang Lok Lepen X PKBA Presiden Lepen Area 2 Presiden Lepen Lirok Long Li Kamera Patung Dak Dhon Rembang Lepen Assistant Secretary Penimale Tum Presiden Secretary Kado Chingrum Pet Pemirason Melong Ason Long Lubu Asal balongan leboi, fellowship pernah jauh, nitum halasan ramai kepanglung teleport, anak mamen tu ni akhirnya parti long. Ning kalau labang tu hawala long, perang long kita, ning kan sam, ada cualam, apa ning kan sam, angtek, dak hawala long, anu tinta, Kristo Yesus, pemahan ketek alam, dang long, itu muka di keng, mau tan ning kan sam, akan singhon selo angtek, anu sek kepandak pun tinggi ketek lar pun jipat, anu tin cita ning kesi ni di labang tu, amai pernah jauh, anu sek mau pipan tak kerang, mau makai pan tak, son anu sek singlum lah, anu apa cara payah pan ning kepensi, ning dalam pepe. Litum kelang bom lagi Malang News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta.